presence was infectious and always brought joy around us as a family. Mamwe mamare tukuhaririire ni ati Andu Eri aria meriga kuragwo na njira ya onyamu gituge county ya Murang'A guthikwo muthenya wa umothe. Munini wa speaker wa county ya Meru Mwenda kuronishana cia kigire gukwa kionia ngurero cia mutino moru wa farafara ya Ebu uthie Meru. Wakati shirika la Basic lilipokuja ilitufadhili na madawa na makiria maandu magana meri agicagi kia Mpirani county ya Kilifi aria mari mawathe kwamukira uteithio kuma honge itiganite. Na tugagiteka muno makiria ni we gwitikira gutwana itheriri kana Gikunjuro giki gitu kia mohoro turakimemerekia imwe kwa imwe nenda-ini citu ciothe cia ukinyaniria. Wathie kuria muno Facebook ni @Muthingi TV, waikoroka kuria mwena wa YouTube ni @Muthingi TV, na ni hingo ciothe njitikaga wa elimu wa Kimani. Na tukiambiriria turambiri na riboti ya kihamakiria kuria andu eri aria moragirwo ya Kiunyamu gicagi-ini gia Gitugi mathioya guko ni county ya Murang'A ni mathiketwo muthenya wa umuthe. Area ya Neo Stanley kama Wirogo wa miaka 40 na Bernard Muhio Mwangi wa miaka 46 aria magikorwo magitungana na gikuo kiao thutha wa gutinangio na banga ni mwikwiro umwe uria waumite njera thutha wa gukorwo agitumikira kioho kia miaka 7. Riu aikari a mwena uyo ni maiketie ritana kuri thirikari ya county ya guku mwena wa Murang'A makiuga ati maabitha a borithi ni magondereire wira-ini wao kuona ati mwikwiro nginya riu ndari araikio ngono. Ni riboti ira iragituhingura Gikunjuro itu kia mohoro muthenya wa mothe. Gayari habanaki Although you will never walk among us, we are sure that your spirit will live forever, etched in our hearts. Let the necessary action be taken. And for message to the government, kindly arrest that man. He is known as serial killer. Tutalia mpaka wakati gani? Mtu ambaye watu wawili amerudia wengine wawili anataka kurudia wengine wawili? Hapana, hiyo haiwezekani. Tunataka pia tuambie koti ikiwa huyu hataletwa huku ili kupatana na wanakijiji wenzake kwamba ikiwa atapelekwa kotini na jaji yeyote ama hakimu yeyote aseme ama amue kwamba hajapata ushahidi, basi watu wa huku Choi, watu wa Gitugi watachukua sheria mikononi na watamfanyia vile alivyofanyia wengine. Huyu mtu asiposhikwa hata sisi tutajipata kwa mikono yake. Na nimeambiwa kuna historia ya kubaka kina mama. Madio ya hatutaki hiyo aibu dogo. Eito ineguo. Hapa sio Shumari. Mimi sijatulia kupigiwa simu na mheshimiwa Beti tangu hili jambo litokee. Ninasikia huyo mjamaa anataka napanga hata kule ameenda. Wachaneni na yeye tu. Waache ajaribu kushindana na kupimana nguvu na serikali, lakini serikali iko na mkono mrefu. Tuko kazini na tutahakikisha kwamba mmepata haki yenu kama wananchi wa hapa Gitugi. Nake Minister wa motungata ma muingi bururi-ini Moses Kuria muthenya wa umuthe ni aririe ndereti igi mugomo wa madagitari iria iragithie na mbere oro hamwe na fataraitha cia maigirira na wiguithanio wa gicigo kia Mount Kenya. Moses Kuria aririe miario ino ari mwena wa Lari mathiko-ini ma mutumia umwe uria urakire na ukuru wa miaka 108 augite ati ena mwihoko ati thirikari ya Kenya Kwanza ni gukorwo igietha kihonia hari mugomo wa madagitari uria uragithie na mbere guku bururi-ini wa Kenya. Oro hakiriria hari ciigi fataraitha cia raithi cia thirikari kuri arimi makiuga ati ni guthie na mbere hiongererekete na gikiro kinene.
CS Moses Kuria ni arĩrĩirie mamwe ma marĩa mathĩnĩtie mũingĩ kwa ihinda. Araragia arĩ mwena wa Arari mathiko-inĩ ma mutumia wa ũkũrũ wa mĩaka 104. Kũrũmĩrĩra mĩcemanio ĩrĩa itakoretwo na umithio itongoretio nĩ igoti nĩguo gwetha kĩhonia harĩ mũgomo wa mandagĩtarĩ. CS Kuria nĩonanĩtie mwĩhoko atĩ kĩhonia nĩ gĩkuoneka nĩguo kũnina mũgomo ũcio. Tuko na shida ya mgomo ya madaktari, na hiyo shida koti iliamulisha mawaziri kadhaa nikiwemo tukae chini na madaktari na tuongee, na kesho tunarudi kotini, na mimi niko na imani ya kwamba tutapata suluhisho. Kuria nĩorĩtie arĩmi bũrũri-inĩ mahũthĩre bataraitha cia bei ya thĩ iria iheanĩtwo nĩ thirikari nĩguo kuongerera irio. Fertilizer hiyo imekuja, watu wanaulizana ni mzuri, ni mbaya, ni mzuri, ni mbaya. Lakini msisahau hata tukiendelea kuongea masaa yanasonga. Hata tukiendelea kuongea mvua inaendelea kunyesha. Hakuna mtu ameadikiana na Mungu ati mvua itasimama tuulizane kama fertilizer ni mzuri ama ni mbaya. Jameni, tuingie kwa store tuchukue fertilizer. Oho nĩetanĩte kũrĩ atongoria a Kiambu makorwo makĩheana itĩo, akiuga ndagwĩtĩkĩra andũ mathumbũre gavana Kimani wa Matangi wĩra-inĩ wake. Nĩorĩtie atongoria marute wĩra nĩguo gũkinyĩrĩra mabataro ma mũingĩ. Kuna mtu ameandikwa kitambulisho yake ati alizaliwa na gavana ama na MCA ama na rais ama na mbunge. Hawa watu hawataki kujua ni serikali gani. Hawa watu wanataka kuhudumiwa na kila mtu. Na mimi niseme sana sana nikiwa waziri kutoka hapa Kiambu, lazima tuheshimiane. Wale ambao walikuwa kwa kiti waheshimu wale kwa kiti. Wale ambao ni MCA heshimu mbunge wako. Mbunge hata gavana amheshimu. Na mimi nimesema, mliona hata huko Meru walikuwa wanataka kutoa gavana wa Meru mama, mimi nikamtetea. Hata hapa na tulikuwa tunashindana na Wamatangi. Siwezi kuruhusu watu wasumbue Wamatangi apate excuse akikosa kufanya kazi. Kwa hivyo Wamatangi apewe nafasi afanye kazi pia. Nigeza muda wako ulio na wĩra kete atia arutete. Kiribotera Muthingi TV Getwa Wagishi wa Wachira. Na magana ma a Kenya ari hamwe na arutwo a kuma cukuru wa airĩtu a Mukumu na marokire kanitha-inĩ wa St Augustine Mukumu harĩ igongona-inĩ rĩa kumagaria na kugira ũhoro Sister Rita Shisala ũrĩa warĩ mwarimũ mũnene wa gatene wa cukuru ũyũ wa Mukumu. Rita nĩagwetetwo nĩ kanitha arĩ ta mũndũ mwendia andũ na kĩonereria kĩega kũrĩ airĩtu kũrĩ bũrũri wa Kenya. Nilisoma Mukumu karibu miaka 20 iliyopita. Alikuwa shujaa, alikuwa headmistress wa kipekee. Alikuwa na mtindo wake wa kuendesha mambo ya shule, na kwa hakika wengi wenye walitoka kwa hii shule ya Mukumu wamepata nafasi kubwa kubwa kwa hii nchi ya Kenya. Kwa hivyo tunamshukuru sana kwa yale yote yenye alitufanyia. Tuelekeza vizuri. Kwa hivyo jitokezea wengi kabisa siku ya leo kuja kuomboleza na wenzetu. Kama wanafunzi wa mtawa Rita alitufundisha sana. Alitufundisha kuomba, alitupa maadili mazuri. Alikuwa mlezi, alikuwa mwalimu, alikuwa mama. Na alituingiza kwa nyanja mbalimbali. Ukiwa mtu mwenye unajua kusoma, alikuwa anatupeleka unafanya hadi international maths competition. And one who can sacrifice herself to journey with you. For the 8 years I've been in office, indeed, she has touched me and she has journeyed with me. As I know her, and as most of you know her more than I do, she was not a person who wanted to burden anybody with her problems or issues or pain. And that is the point. She didn't even worry about where she was or she was in hospital. She instead wished me a quick recovery because she said she had heard I was unwell.
Huruka thayo Rita Shitala. Heu atongoria kuma kaunti-inĩ ya Embu nĩ moretio gũkorwo marĩ cemba na gũthuthuria bataraitha cia maigĩrĩra mbere ya cikinyĩire mũingĩ matũũra-inĩ. Akĩaria arĩ igongona-inĩ rĩa mathiko mwena ũyũ, mũmbunge wa mbere ya Rũgongo Joy Rũkũ nĩ aikĩtie rĩtana kũrĩ minista wa ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ Mithika Linturi, na kũrĩa augĩte atĩ nĩ magĩrĩire gũkorwo na ũigĩrĩrĩki makĩria amu arĩmi aingĩ agũkũ mwena wa Embu matigĩtwo matarĩ na wĩki ona thengia ya mbura gũthiĩ na mbere kura icigo itiganĩte cia bũrũri. There is a problem of fertilizers in the Republic of Kenya. The farm input is extremely critical commodity for food security in the Republic of Kenya. The President and his government, they are committed to food security. And if there is anybody within the Ministry of Agriculture who is responsible of the fake fertilizer, of substandard fertilizer within the depots of National Cereal Board across the nation, that person should resign from the ministry immediately. Even if it's Linturi, seriously Linturi, you have to work. You have to be in charge of your ministry. The PS, you have to be in charge of what you are doing. We should not be having claims of fake fertilizers in the Republic of Kenya. And it's a shame when the president is working day and night to ensure kuna fertilizer kutoka huko ngambo, inafika Mombasa, inafika Nairobi, inafika Isiara, then there are middlemen people who are intercepting this fertilizer to dilute it with soil, with I don't know what. The Minister of Agriculture, C.S. Linturi, please take responsibility. We cannot, not even a single minute, joke with the food security of the nation of the Republic of Kenya. Tumeteseka wakati kulikuwa na njaa. The government had a big charge to ensure the price of unga, 2 kg, comes down from 260 to 100 shilling at the moment. Then kuna watu ambao katika serikali ambao wazingatii yale ambao serikali imeweka sawa sawa, ili tuone ya kwamba ile fertilizer ambayo iko sawa ndio inafikia wananchi. And then we continue protecting such kind of individuals as a parliament of Kenya. We will not. And if it comes to summoning them and even moving motion of impeachment in parliament, we are ready to stand with the people of the Republic of Kenya. For the ministers who are there to make money, please do your job properly. Your responsibility is not to do business with the food security of the nation. Your responsibility is to ensure there is proper quality fertilizer to each and every farmer in all corners of the Republic. Now, aikari a itũra rĩa Bobo wadi-inĩ ya Elementaita Gilgil gũkũ nĩ kaunti ya Nakuru nĩ moretie gavana wa kaunti ĩyo Susan Kihika gũkorwo akĩmateithĩrĩria kuona atĩ makĩria gũtunyũkithio gĩcunjĩ kĩa mũgũnda wa makĩria ma eka 5 ũrĩa makĩgwatire thutha wa gũkorwo makĩheo nĩ thirikari ya hau gatene arĩta eka ya gũkorwo ĩgĩaka thukuru wa nathari wa mwena ũyũ. Nĩ aciari a itũra rĩa Bobo na arĩa twanĩirie nao magĩtwerethera ũrĩa magũrirwo gĩcunjĩ gĩkĩ kĩa mũgũnda wa eka 5 ũrĩ wa thukuru ũyũ. Na nĩ Jane Mare na Joyce Joki ũrĩa nĩ aikari a itũra rĩrĩ. Njĩtagwo Jane kuma Elementaita itũra rĩa Bobo. Tũrakiremu mũgũnda wa Bobo ECD kwĩ tarĩki 28 July 2022 former MCA nĩ okire agĩtũhe mũgũnda ũyũ wa cukuru na agĩtwĩra nĩ mũgũnda twĩtĩkĩrĩtio kũingĩra ona tũngĩũka tũũrio kĩũria nĩ mũndũ rĩ gũtirĩ mũndũ ũbatiĩ gũtũũria kĩũria. Matongoretio nĩ Peter Kuria, aciari aya maugĩte makoretwo makĩrwo tabarĩra ĩno nĩ ĩrathiĩ na mbere na rĩu ũndũ wa kũmatua nda nĩ rĩrĩa maronire ũrĩa warĩ mwene mũgũnda ũcio arĩka kuo kũrĩma. Wa mũrandi witũ twĩragwo we ongoing. Ndikĩrĩ mũthomu wa kũmenya ongoing nĩ kuuga atĩa. Tondũ nĩ former MC arokira haha twatua kwaria nĩ tũrahania ta tũkũhĩngĩcana mĩario. Tondũ mũgũnda atũnengerire mũthenya barigici. Wĩra ũyũ wothe ũrutĩtwo gũkũ ũrutĩtwo nĩ NGO ya Rotary.
no tukorwo turutite wira wa tuhu muno angikorwo andu acio mokira magitunengera mugunda na acio beneficiary ri ndio maturia mugunda ni makiriyeirwo na magitura ni mathiite igoti-ini makehita na family ciao na ni manengera thukuru ya Bombo mu ni turokire turakora itinga rikiri macukuru turarigwo gitumi niki na turi aciari ithwe ni turageriri kunga na tugerie kumagiria kuri macukuru na mararega maratwira mugunda ni wao. Mari na kigiriko kinene aciari aya maugite wona matunyukithio mugunda ucio matigukorwo na wiki amu matire na kungi gwa gutwara ciana ciao na indo iria tukoragwo twina citukirirwo niki na kiu ndirarenga nakio Susan Kihika tondu Susan muthenya uria aendaga kura atwire kiria giothe tuku point ni tuguikara twina kio na makiria kindu kiria kwanza kindakaritie ngoro muno ugikorwo no kuhenia mwana kindu yoka ikaneanwo igatuika ni kia mwana igacoka igatuika mwana ucio ni atunywo mwana ucio na rucio rwake ni tarwathira tondu ari ikaraga hingo ciothe na hahu taru turi ha turi aciari twina ruo ngoro ciana ici ciuma kigeranio-ini cietiga kigeranio ciuke nigetha makimenya kana mena kiharo kana matire mwana ucio nangigwa tungibuata u mwena-ini wake MCA wa mwena uyu George Nene ni akuruhanitie MCA uria wari mbere yake na gukorwo akungirie muingi uyu wara akiranira kuruira mugunda ucio nginya ucokerio muingi. Niĩ ndi MCA wao ndigwitikira ati andu aya matuike ati ni mokire hana makihenio makigia na mwihoko makiambia gukuria mugunda uyu macokio muthe moke merwo matire na mugunda ohoro ucio ndigwitikira na kuria guothe mekundwara niĩ ndikumaka niĩ ndiendagirio guoya na mugunda uyu no nginya uco de itura-ini ria Bombo Kaptagwai wadi-ini ya Elementaita gicigo mbunge kia Gilgil kaunti ya Nakuru handu-ini ha Muthingi TV getwo King'ori wa Gatudu. Na hau niho tugukorwo tukioya kamwe kiga gwikiria ndugathi haraya turacokereria na mangi maingi. Muciari wina mwana urikitie thukuru na mucie na no wende egire na uge wa mathomo na wira wa moko murehe Hemlad Technical College Thika niguo athome kothi ta hair and beauty, fashion and dressmaking, catering and hotel management, electrical and electronics, plumbing, welding and mechanical engineering, international certificate of digital literacy neo ICDL, motor vehicle driving course ya AER na ige nyigi. Igeranio citu ni cia NEC, CASNEP, ICM, NITA oro hamwe na TVET certification. Wihike intake ya April na May no irathie nambere. Marihi maitu ni mafashirire. Ukautucerere hindi ya Career Week itari marihi kuma tariki 8 nginya tariki 12 mweri wa ena. Tucerere Kigio Plaza 4th floor Kwame Nkrumah Street Thika. Ahoro makiria tuhurire thimu namba neo 0708 507 380 kana 0723 470003. Hemlad College, your success is our concern. Save a Life nĩ gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩcenjia maica ma andũ ngũrani ngũrani Kenya yothe. Nginyagia haha nĩ tũcenjetie maica ma andũ makĩria ma 100,000 through gũtwara arwaru thibitarĩ, gwakĩra arĩa matarĩ na cikaro, kũhe andũ irio, gũteithia ciana iria ciũrĩire mabarabara-inĩ na kũ-empower mbeũ njĩthĩ. Nyitanĩra na ithuĩ o mũthenya nigetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra hamwe gũteithia na kũgarũrĩra maica ma andũ. Save a Life, transforming lives.
uri murimi munini na ni urabatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja 572 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Hihi ni uramenya uria Zenawi Real Estate icenjetie miturire ya Akenya aingi gukinyaniria iroto ciao. Na riu turakurehera Juja Gardens Phase 6 na iria iri mwena wa Juja tugakwenderia muigana wa shiringi 850. Migunda ino iri na ready title deed. Kiria urafatara no kuriha gicunje kia 30% hari eka imwe ukegira na bloti. Ririkana migunda ino iri na mai, thitima na farafara njega. Ni undu wa uhoro makiria tucerere mwena wa Royal Gitwamba Plaza, second floor, kana utuhurire thimu namba niyo 0794880000. Namba ya thimu ni kifugu mugwanja kenda inyanya kifugu. Pata title uitwe bosi. Aya nĩ twagicokereria na rĩu makiria ma eka cia migunda 500,000 nĩcungĩrĩirie ngayũkano gatagatĩ ka atongoria kuma kaunti-inĩ ngũrani mwena wa Pokot ya rũgongo, ũndũ ũrĩa marauga atĩ kũrĩ na andũ anini arĩa mambĩrĩirie kwĩgwatĩra migunda ĩno arĩa nĩ mũgarũ na watho. Kũringana na mũmbunge wa Sigor Peter Lochakapong ni augĩte ũndũ ũcio umanĩte na ũteti kuma kũrĩ atongoria arĩa mararegana na ũthii wa na mbere kuma icigo-inĩ. Ningependa kusema hayo mambo ya Surveys of Kenya na KVDA ya kuja kuchimbia vichuma kwa ardhi ya Kapchok, ambia hiyo ni kikomo. Na nimeambia watu yangu, mkipata hiyo watu msituni, mushike hao kama vile wanashika dikidiki. Leta mbao wa polisi. Hawa ni wezi. So hakuna area ya Kapchok hata kidogo itaenda. Hebu angalia area hii, tutaishi wapi, tutakula nini? Wanakuja kuboa area mali tunaishi na tunafanya survey. Kwa nini watu wa survey walikuwa kuja kutuambia kwamba hii area serikali imechukua? Hakuna map mbili. Tuliuliza maswali mengi. Tuliuliza hiyo inatoka wapi? Tunataka serikali watueleze, hata President Ruto hawaeleze sisi kwa nini. Nataka niseme ya kwamba sisi kama viongozi kutoka kaunti ya West Pokot tulichaguliwa na wananchi, na tulichaguliwa kwa sababu tulisema mambo ambayo ni ukweli, na sisi kama viongozi lazima tuongoze watu kwa njia ya haki na ukweli. Juzi mwenzangu mjumbe wa Pokot South Mheshimiwa David Posing na alienda radio na akatoa taarifa ya uongo, na nikashangaa kwa sababu kwanza alienda mpaka akataja mimi kwamba nimeuza sehemu ya ardhi ya kaunti hii. Na yeye kama ni msomi, kama si siasa anafanya, mbona anapotosha wa Pokot, mbona anapotosha wananchi? Na anajua kama ni mambo ya ardhi hapa, kama ni maneno ya lands hapa, kuna serikali ya kaunti, kuna serikali kuu, kuna wale ambao wanaweza kutoa taarifa kamili kuhusu kama kuna ardhi ambayo imetengewa
watu ama imepeanwa. So nataka nimwambie kama anafanya siasa, asifanye siasa kwa kuchafulia watu majina. Ilelewa hapa wakati ilikuwa Uganda 1972, hiyo mpaka ikatolewa pale ikaenda pale, hatukuona hao watu. Ya pili hapa ni Kapchog ni mineral zone. Mineral zote ambazo ziko Kenya iko dote hapa kila mali, ndio wanataka kutunyang'anya. Kaige na kaige andũ arĩa marĩ mawathe kuma icigo itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ nĩmekoraga hatĩka-inĩ ya gũtiganĩrwo nĩ endwa ao, atongoria oro hamwe na andũ a itũũra kwamu monekanaga marĩ mũrigo kũrĩ o. Ĩndĩ rĩu andũ aya a kuma kũrĩa mwena wa Mpirani marĩ na ũndũ wa gũkenerera thutha wa andũ a wendi mwega hamwe na honge cia thirikari na imwe itarĩ cia thirikari kũmacerera, kũmaririkana na kũmatunga na imwe cia indo iria ingĩmateithĩrĩria harĩ gũtwarithia mĩtũrĩre yao na mbere thengia wa gũkorwo marĩ na wathe. An organization that focuses on improving access to preventive, promotive and restorative mental health services, specifically at community level, where services are typically they lack services for mental health. Yeah, so today we are here in a village in Mpirani in Magarini sub-county where we're doing a mental health outreach clinic. So typically with Kilifi County, it's a vast county covering over 14,000 square kilometers, and there are only 5 facilities in Kilifi County that offer mental health services. So to bridge that gap, it's usually important to have mental health outreach services closer to the community, where it's more easier for community members to be able to access the services because they have various disabilities, psychosocial, cognitive, intellectual, and so it's a bit expensive for some of their carers to afford taking them to health centers. Nikiwa ninasimamia walemavu wa Magarini. Mimi mwenyewe ni mlemavu na ndio posa nikachaguliwa na shirika la Basic Needs kama champion. Kwa hivyo mimi najiita ni bingwa. Changamoto nyingi huwa ni haya madawa ya kufitika, lakini ili tufadhili na madawa ya kifafa, pressure. Tunawaomba shirika la Basic Needs, kama mnaleta madawa ya wale wengine vifafa na wale ambao wako na afya ya kiakili, pia mtuletee pia mafuta ya albino. Tunawaomba sana, manake wengi wameharibika mili kwa sababu ya miali ya jua. Jua limekuwa lingi Magarini kiasi cha kuwa wanaharibika mili. Nashukuru siku ya leo kwa kupika madaktari mahali hapa kujiangalia hao walemavu, kuwasaidia. Wana wengine hawawezi, lakini nashukuru Mungu wale ambao madaktari wamefika mahali hapa kuangalia walemavu, waone kama watawasaidia vipi. Na makiria ma aithĩramu 500 arĩa matehotete kuma Isiolo wadi-inĩ cia Bula Pesa, Wabera na kũrĩa mwena wa Burat nĩ mamũkĩrĩtio irio kuma rũhonge rwa Isiolo Iftar Initiative nĩguo kũmateithĩrĩria harĩ kwĩhingũra thikũ 10 cia mũico cia Ramadhan. Sisi kama Isiolo Iftar Initiative ni consortium ambayo tulitoka kwa different grassroots, CBOs, women groups, faith-based organization ambayo tulikuja pamoja kujaribu kulisha watu wakati wa iftar. Tulileta idea pamoja na tuliweza kufaulu. At least tunasema tumefaulu, alhamdulillah. Na tulikuwa na target ya kulisha watu 5,000 for this month of Ramadan, but tuliweza kulisha at least 10%, which accounts for 520 household with a budget of 2,500 per household, totaling to 1.3.
Tuliweza kusapotiwa na community ya Isiolo ambayo tunasema jazakallah khair. Tuliweza kuchangisha chakula, tuliweza kuchangisha pesa kwa pay bill ambayo tulicreate under the name of Isiolo Iftar Initiative, na tuliweza kuomba wafadhili, tuliweza kucontact business communities na most of them responded very well, na tunasema shukrani kwa community ya Isiolo. Ile criteria ambayo tulitumia kupeana chakula, tuliweza kuidentify houses ambayo wako vulnerable, tukaangalia wazee ambao ni wanyonge, mayatima, wale wajiwezi na wale katika maisha wako chini sana. Kuna kama siku 10 za mwisho za Ramadhan, na hii mpango inaendelea. Tunaendelea nao mpaka siku za mwisho. Tunawaomba Waislamu, bado tujafunga mkono wetu, mkono bado iko wazi, muweze kutusaidia. Wale wako mbali, wako Nairobi na sehemu zingine zote ambao ni Waislamu, muweze kutusaidia through our pay bill number ambayo tutaweza kushare, ili tuweze kusaidia Waislamu ambao bado wamebaki, ambao wako wengi, ili at least tuwe na some good percentage, 50% ya kuweza kusaidia Waislamu katika Isiolo. Tuikorokia kuria iharo-ini citu na kuria kiama kiria kiramataga mbĩtĩka cia kagi kia Football Kenya Federation manyitanire na CAF marambĩrĩrie mĩhang'o ya thikũ 3 ya uheani wa marũa harĩ irabu cia anake na nyarari iria ihambataga mbĩtĩka cia Premier League na NSL. Dr. Mr. Emmanuel Yasobiri tomorrow and the 3 experts from CAF. We have to have the federation later on, but we have answers for between you and I. The world is changing. Clubs in any other contributor, at least maybe you do not understand this. So as time goes on, we'll get which clubs should take to run. Concerning your license application, it must be based on what? The regulation. The chairman of the FIB or the chairperson of the AB. So club licensing has been an initiative driven for a couple of years. By CAF, the whole aim was that football in Africa, the level of professionalism was too low. The level of development and growth was an issue. We had a few big clubs, and the rest of the clubs really in every country was wanting. And so CAF had an initiative to try and make sure that whatever clubs are playing in every league have a proper standard and organization. In terms of fairness, in terms of transparency, in terms of equality before everything, we must not lose sight of the fact that CAF itself does not grant or reject a license. It is left with member associations to implement. And that's so you must do the way that CAF has set. Now, athaki kuma kirabu-inĩ kia Royal Nairobi Golf Club ni marahotire kĩrĩa mĩrongo kenda na kenda mbĩtĩka-inĩ cia Turnhill Shield Golf, kũrĩa mbĩtĩka ici iria ciũĩkaine ta mbĩtĩka nditũ makĩria harĩ gĩtaro-inĩ kĩa Africa nĩ ironanirie timu kenda kuma mwena wa Nairobi, Mombasa na ithũĩro rĩa bũrũri kũnyita itemu. Timu ya Royal Club ni marahotire kwĩmathĩra pointi 66 na 76. Golf, in certain cases, we played a bit of challenging golf, but overall, it's a game of golf, and these things happen. So we did our best. The team did excellently. As always, this is so exciting. You have so many teams here. You have so many club supporters, and it's always electric to play Royal Nairobi.
na mwiroreri witũ hau niho tũgũkorwo tũgĩkĩra gaturumo gĩkũnjĩro gitũ kĩa mohoro mũthenya wa ũmũthĩ. Njokerie ngatho arĩa othe magĩtĩkĩra tũkorwo tũkĩnyitana nao kuma rĩrĩa twambĩrĩirie gĩkũnjĩro gĩkĩ nginyagia rĩu. Njokerie ngatho arĩa othe twakĩnyitanĩra na njĩra ya gũtũma mawoni mao kũrĩa nenda-inĩ citũ ciothe cia ũkinyanĩria, kũrĩa mwena wa Facebook ona kũrĩa mwena wa YouTube. Njokerie ngatho arĩa othe tũgĩkorwo nao gũkũ studio, arĩa magĩtigĩra atĩ mohoro maya maitũ nĩ magĩkorwo magĩgũkinyĩra na njĩra ĩrĩa ĩbacĩrĩrĩkĩte. Wambĩrĩirio nĩ producer wakwa mũndũ gwĩtwo Wanjirũ wa Maina. Paris nĩwe uma director wakwa Aizo, nake nĩwe uma kũrĩa mwena wa graphics. Nĩ hingo ciothe njĩtĩkaga Wairimu wa Kĩmani ngũmenyithia atĩ wona ciarĩkia kwĩhanda mathaa ma hwaĩ-inĩ tũgũkorwo tũgĩtũngana oro rĩngĩ, ngũmenyithia maingĩ marĩa andĩki aitũ a mohoro megũgĩkorwo makĩkũharĩrĩirie.